shirwe togenderete na intake na applications inchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuli giga kose obakirisi migwetara namba chabo 0743480999 kose 0782490068. Omwanchwa omurigiria ni marogoba yendengia na kwariganirie ekero tuwarete chitageka chinke tuchigokoro mwaka o 2025 na kwarigania 2026 niko na kwariganiria se ekionga chinsa ibere tusangamo naye unabereka wateka korwa imenesko yorogongo rwagusi naboigo tubwaterana sense moye bimanyererio na Vanessa Nyaboke eliana nkoro kwa dipo na sanya sangamo na inche goika omoelio. Abanyanyimbo nigo bachakire obotuki kubwatekana negekore asomobere b'umusubati oyomo oyo otoka ase enyomba ko tibire amasakara engana chinsemo chirichia nyange na gotoka imeye ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu chache South County ya Kisii. Obotuko bogokira rero nyagosira nigo egotebekana babeire bakotwara gose bakobane chisegi gose nerio mana no mugakoye asamatuko abwangoiga oyubono okageire koba omukagerwa omonene na nigo agenderete kurigirwa n'abanyanyimbo elio obotuki bonyare goikiranirwa ne kiombe kere gya DCI. Suka. Hola, vale. Sanga mosquito gani bela. Que tiempo ve cabinto viabante en tayo abatario bumbo kwecho mokali Samarieta Senior Chief Richard Makaki, Domo Chief of Kisii Township Rotation. Aiga story rero ikinyure kia kama kiane kia nyangena. Chisa jange kia mugaso kwa nyore information. Kwetera se motu eti gweke nyureke village elder otote na nyore report muna timu sonderi kurwa se nyumbagete babu suspect na moto kwereto so kwa mobilize timu yetu ya village elders na community policing ama assistant chief one tuacha paka nyangena kwa tema kwa nyara wike compound hiyo kareto iko kwa access kwa nyora reke eneri musundiro riro soka kunyomba kwa nyara sengejo dichiko paka 24 kwa basigari police officers baacha na tuacha gutagura twanya rumuswati uyu ore nyumba kanye bamete no mumura kurukubura ya Makori ubwate miaka 29 so far rumuswati uyu twamanyire terimo bairi takuruku Margaret okanya bamenyete komo kurutare arochika ino moerio
during Christmas rige chikobera tarehe 25 na riaruche kaine korwerio mpaka rituko ria rero kanya korokana nonya na majirani bari bamenyeto omutokoroka bakabara bakombo eto banya komorora so ari twasese twanyara konyora umubiri lakini konyora usarikire muno aindi obwateri musubeteri nene sana igotio ogotagotio kamono so chake urusiwe na nunyade kuirwase enkendu yake KTRH kisi teaching and referral hospital ogende mukendro until investigation ya correct ya erire lakini ya correct uyu Brian taratoka kare twanyora na tarenga nyumba karenga kitu wacho lakini nese minjo chungusi achakire na agende kurigirwa pakatoke edinde abu atu richi kuribya nyare okoregas. Thank you. Gutigana na yukuru ase county ya Kisii kogenda se county ya Nyamira eamateyemo korwa ase kinyoro kia Gesore imeyenkayo mugaka James Ariaga eyo omwanchu obo abakagutigerwa chingoma chimbe na bande babere gosiria amagimabo ni chingaki barenge gotagura enyasi yeskuru ya Gesore PAG primary ni gobono yesokirie na kurigia ogosirwa kubwatekana enkeyo ni go ere nobotaka oboere asebono baganitie chibese cyugwakane biri nyagitari yamatiye yiga ni gobono yaburirie abarai ao wesokia na kubasira ile banyare gukonyera obugima bw'ujo mwabo umurikito Paul Kapo karana ikirana cinsemecho na gutwarganiria arabotiro kubwatia ngo ikagaiga asingeye y'umwaka James Ariaga imeye kinyore kiga kya Gesore ewadi ya township imeye bunge ya West Mugrango asumwana obo abo bari gutagura amagacho ase skuru ya Gesore banyare toko bakugwerwa babiri gusira ubugima bwabo nabo batinde ko litukuria rero kurende umwana obo wenkeye nigo autete amakweli asagende tokurwanira ubugima bwa imenya gitari yemwe meyo mucobo songo yibona nguta kwigunga ine nyumba ya mugwire igango tukatibusanane yango tukagenda kanyona Nyamirari bano nanje ngakumya norensi bebesa tinabwate bano konare kogenda busaiga paka bono iganore ngombe timbwati na muligezi kakende nkeyo paka bono igangumitina alokana busongo gonsinyiri na kingogenda kujikamorora mu mwana uyu nabaruite gaiga n'abagasangi baye bakaenda gukie skuru gora kwerigeria pati embe umubasakano yo muboga ukabanyora bakamye kunyamira abandi bagasira era gatigara nyagitari na chaka ba transferred ku Kibosongo kwenye na ICU wale lakini aluzi tiwa ICU pone gwotiare ndivagita watu wale nge family na omoro cherenze kurengana muni amategeka nigo ya rero butako bonene burase amategeka nabuna egekore kiga kyaberera kunyara ko babakogenda asubutako bonene yendo kurengana muna barabo kigenderete ko bage ko Tanzania wana bona uburi gatimbu atikende no rene esiansi yekubura yakatonga ngoroshe kemo nagane nakerokyo egasia yago karari ebitonga na maena ziaro zigatonga kyaete rakaro ikona tega paka ari Nyamira atanya oritina bako ina nego no bakorara igo origererie nkeye infective na mwakire iga muraro na ngoko no ene ngombe kende kyonzi nkeyo na benkeye rabete eno ene nyombo moroja amenyete monyeroje igorende na mayare nge bakonywe omwana uri gose nabwene neraje amorore akimo ntoko nkonye ga kitimbwa tikende bunandega namonda beteiga none sinkurara ogendo ogotsoka nigo barere ngataririmo amako buna yagendere ko bagwa kenkiyiga yendo kyabatigarire ko ba amono botako bonene asebono bagendere ko babagwicanira engane yiga munandega ga kyamabiruka yani sinyere nkingo kwana akimwana one nakwerete Nairobi naye akinande ngatunyuko rwe kanisa narenge gireti news na narenge nkanguzu ko rwa nambono ngo sinyunkingo kwana hakimano nore nkende timbwati nyore munande ga kinono mwana yenta kana akachanga ine ngombe yalenga iganga chinkaoni ono mwana ibono no akonya gwetana na igakonya gwetana na aseta yabekire ako tene na iga munati ga konyo go saranse igo ga kya korekende ngina kweta kamoteka bweka mo subati utasogete nabonja ndegete kaka niko bagendere ko bakubulia
abarai bari no moyo bwanje gwesoke bunenjiro ya moyo kugendera kubakonya eli banyare koba ba akoroberyanga kibara hakane bill ya umwancho yobo urwade tore asinga gitari elio banyare koba bakonyora omweso ono ko kandi gweito bune family na ko kutwala oteba esoko saba no moyo bwo gwanja etwala bateba abaisimiwa nchakero omorayo itomo nenepi okoro Fred Matiang'i uyoko bori oborai bwense esoko iguri nganeri ka kitokonye imicho yo minto David Maraga naere sobo no teriare noga ekora iguri nganeri enkeje neta tokonya kwa iguru mono imicho yo minto Steve Mogaka no egwa tokonyete uyoro membwe West Mugrango nabona ari gusaba oiche origererie enkeje nayo neta tokonya kore iguru imicho yo minto omogavana Amos Nyaribo no deputy oye Dr. James Gesami nabona ali gusaba mo kamara igwa mangana aya asomo yo bogwanja enkeje neta etoko konya twara imwe singotegera muri radio ito HTV twara sabire motokonye nibakityo bokongumbura twari gusaba nga barai boss ugusira nkororo motosire ane tole metango tusira muri asenye jo kubwatsinga ne yere nkon kabisa igingo reporter getaseni kya wanje tekya getembe kuruiga asinseme chigache kanyeru kya gesole imeye bunge yiga ya West Mugrange county ya Nyamira inchego nkuruko Polycarp okara Kutigara ase county eyo ya Nyamira omuwakilishi w'abasubati bwe county ya Nyamira omusikejerusha mumanyi nigobona boliri abaiboli gotabana obwoba asokubasira abana babo anene bali balense yo murobelio OCBC gokwana kurwa ase wodi ya gachuba kebunge ya Kitutu Masaba nigoboigo alireira yo guchekobasira abana bali abale no konyora wense anene chintakana anene bali baguchigosoa ase grade ya 10. Ni namna gani wataweza ingia kwa senior secondary schools. Nataka niwaombe kama kuna yatima yoyote ambaye ako katika kijiji jenu, mimi kama mama county huyu ndio ninasaidia. Nataka muwalete hawa, muwalete mbele hata mimi niweze kujua wale ambao wamejiunga katika secondary schools ambazo tunaita senior secondary schools, tujue ni akina nani ambao wako hapa ambapo tutaweza saidia. Na wazazi nataka niongee na nyinyi. Tunajua vile watoto wetu walianza CPC, wameenda mpaka wamefanya mtihani wa kwanza wa kuingia grade 10. Saa hii wazazi wengi wanatuuliza hata hawaelewi watoto wao mahali wanaenda kufanya nini. Kuna STEM, kuna sijui nini, hiyo vitu yao si mnajua, hata sisi bado hatujaelewa vizuri. Lakini nataka niwaambie ya kwamba wale walimu ambao wako na ujuzi wametueleza. Nataka nyinyi muendelee kuwauliza maswali, na pia walimu wetu nataka niwaulize. Wazazi wakikuja kuuliza maswali, please waeleze ndio waweze kujua hii mambo ya CPC inaenda namna gani, na ile pathway kila mmoja amechagua ataenda kufanya nini. Angalau muweze kuwa guide kidogo, kwa sababu kuna wazazi wengine wanataka kuambia watoto wao lazima waende kufanya pathway fulani, na hiyo pathway saa zingine mwanafunzi ama huyu mtoto mwenye alifanya mtihani hakupita vizuri na mnajua CPC ni kutafuta talent. Sasa mahali talent mtoto wako amepatikana, mwacha aende huko, aende kusoma, na tunajua akienda huko hiyo talent yake ataleta maneno mazuri. Wasasi msikue na wasiwasi sana, kwa sababu hii ni maneno mpya, lakini mnajua maneno mageni huwa yanaleta pia maneno mazuri. Let us be ready for change so that hiyo change tuone vile itaenda, kwa sababu Kenya yetu sio hapa Kisii peke yake, ni Kenya mzima. Omuriki omonene asamangana public health Mary Muthoni ni gobona segetire abasubati anene abo bakogonkia ase atebrebna basubati abange ni go bakwa abana babo chi plastic engana bono aberega kubwatuka egekuro egetindi nabo igoko basaba banyare kogonkia abana babo se chinchira chiri chiwenerete. But the more alarming angle that I want to talk about is the 22%
increase of bottle feeding from 22% to 34%. And that this reflects a growing shift towards artificial feeding. If we can be able to skip more than 10%, that the children who are being bottle fed in this country are actually increasing. That is why I am insisting that every facility, every company, every institution must build a creche in this country. And this is not my own making, it is the law. The Health Act of 2017 dictates that every institution must have a creche in this country to make sure that this shift of 22 to 34% of children being fed with artificial foods or with bottled milk will reduce. And especially children who must breastfeed below the age of 6 months. I think it is more alarming when there are mothers who are expected to be productive in their workplaces, but they are getting mastitis or any other infection because of not breastfeeding at the right time. And even if the milk is expressed, it is no longer the same, will not be the same as the child who is feeding directly from the mother. So come January, we will ask all inspectors, public health, and also nutrition experts to ensure that we will go around to ensure that we are coordinating with the county government and ensure that there are creche built in every company, every institution, government agencies, schools, where mothers or teachers who are female are expected to also be feeding their young children. Omurai bwense omukoro okane omusike Uhuru Muigai Kenyatta nigo bona boririe abarai koena na ribaga gusabarai bebyama ao gotarire byamye byobokong'u na boigo kuboria abarai bande kona na ribaga guchia sabarai yabo ko bitarira ebyama gusekora ebyamye ebyo ase nchirengi ya okwana litukoria igoro ase county ya Kakamega chingaki arenga sebirero byokomwenya Cyrus Jirongo nigo uruboigo akwanirete abarai baria bakona gwatura erietariaye ase obororo naboigo abasabire banyari gutwara maskani chingaki bagenderete n'oburai bwabo ase egepindi ekeiga. Wale ambao wamebaki kwa chama chake, nimeona Mheshimiwa Khaniri hapa, sisi tutawasaidia kusima na in your party. Hata tukiambiwa sijui tunaenda kwa zingine ati nakwambia jameni wa Kenya naona mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi. Unda na usimamishe chama chako. Kuwa na sera zako kama mwanaume, kama Cyrus. Sio kuzunga huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pahali. We want a united country. We want a vibrant democracy. And we want the will of the people to be that shall prevail. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni namna hiyo? Hivyo mimi sitaki kusema mengi, mnajua mimi ni mstaafu. Lakini kusema si mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Hatuogopi la. Tuheshimiane. Si ni namna hiyo? Cyrus aliheshimu wote. Mimi na mheshimu, na heshimu chama chake. Wale wengine wafanye hivyo. Hiyo ndio njia ya kujenga taifa letu, lakini sio siasa duni.
Omokonyi ase kiama kia ODM omoseneta Godfrey Ososi naboigo omurikyo munene w'ikiama ekyo omoske Sifuna ni goboino barorekanire komochia gati yabarai anene bari bare imeye kiama kia ODM abo bakorekana kogenda maminja gose gutwara obwamereria gochia asabarai bande gukwana chinga kechio nigo ba gukwana chinga kechio goro asam ebirero byoko mwenia Cyrus Jirongo nigo baboletie abantu kwa omurayo mokoro okane omuske uru Mugai Kenyatta amaskani korengana niga korete mirimo yaye boikiranu na kuyekora asenchirengia. Political parties must be protected in this country, including my own party ODM. Including my own party ODM. Simunaona ile inaendelea? Simunaona ile inaendelea? Me, I want to say that sisi, me and Sifuna, we are in ODM to stay, na hakuna mtu atakuja hapo kusema atatuondoa. Wakileta vita, tunawapatia vita. We are not cowards. We have invested in this party as lawyers from 2007 to date. We cannot now that the Baba is not there, we are being told, Ondokeni. It is going to be Kali, my friend. I am saying this because Cyrus Jirongo believed in a strong democracy, in strong political parties. Wacha nikuambia Junet Mohamed, wewe mahali unatoka iko kura kidogo. Sisi tuko na kura mingi kuliko wewe. Uhuru Kenyatta. Kwa sababu mimi bado ni katibu mkuu wa chama, mimi bado ndio msemaji wa ODM. Nataka kwa niaba ya chama cha ODM ni kuombe msamaha kwa matusi ambayo unaelekezewa na baadhi ya viongozi wa ODM ambao wamesahau kazi ambayo ulifanya kumsaidia baba awe rais. Kwa sababu tuliwamulika wanaenda mikutano ya siri kule Kilgoris kuuza chama kwa Mheshimiwa William Ruto. Tukawamulika, unajua Nairobi, Aladwa yuko hapa. Nairobi unaweza ona mtu amekuibia simu. Ukisema mwizi, yeye anageuka anasema mwizi. Halafu wanaanza kukupiga. Kwa sababu tuliwamulika wanajaribu kunadi chama cha ODM kwa Ruto. Wanakuja wanatuambia sasa ati pia sisi tunataka kukuuzia chama. Mimi mmeniona wapi na Uhuru tukidance kwa podium vile watu wanadance na Ruto kila siku? Tunakutana na wewe saa ngapi kuzungumza haya maneno? Na mimi nataka niseme ODM ni chama cha makabila yote. Hata Waluya wako ndani ya ODM, Wamijikenda wako ndani ya ODM, Wasomali wako ndani ya ODM. Hiyo si chama ya mtu binafsi. Na kwa sababu ni chama cha kitaifa, uamuzi wowote ambao utatolewa lazima utolewe baada ya mazungumzo na kila mtu ambaye anajiita mwana ODM. Omonchwa omurigeria roboti oruo na ruro gotoikia omwere bwekionga chinsa ibere na mangetwa kwariganeirie inyoranga litukeriga ne litukorio mwario lyo mwaka oyoiga o 2025 ekaroto range kwarigania o mwaka muya o 2026 timanya tinga nkayo gutambokera omwaka oyoiga kore abande ndoche mbagendete kweroberia soko nda gutambokera se kanisa abande boigo se chinjera ao mariogi na bongi wete tauni geiga mariogi abekira mange kegima kurinde ogochora no kwao aye bene nkayora chigutambokera omwaka oyoiga kurinde ni abaganiria maya mwensi ekarto tukuja ko mwaka omuya kurinde keka chinsa nyanto mirana nande tosange asoboime elia nenkoro kwa dipo na asanya oyo tobwateranere kurwa sense myende nigakoro kwa Vanessa.